Yo ibiri shatu umukomero bututu hazobwe nkwiya home tong futeka home kuru manya ko burwe nkoko nyonkweto musuru hata home purchiriza mkuru wo mkuru kureta big man kiya home kuru hazamusayi umuto kumweta mo mugufu ndetabe ngomana no bucence ntere ngomana no mkura hindro mugongo babiri nkabarongo. Nkole Media TV, thank you so much for watching. Nkole Media niyo yonka yo kushanga hebirungi nkebyo. Watch Nkole Media Nkole. Yo ibiri shatu umukomero bututu hazobwe nkwiya home tong futeka home kuru manya ko burwe nkoko nyonkweto musuru hata home purchiriza mkuru wo mkuru kureta big man kiya home kuru hazamusayi umuto kumweta mo mugufu ndetabe ngomana no bucence ntere ngomana no mkura hindro mugongo babiri nkabarongo. Nkole Media TV, thank you so much for watching. Nkabutosha mazina ndi Joanna nine big man Nyanzi ochitegera serebu wafe na kwachira Nkole Media TV big man. Uwebare kutera hiti teri hiti konkaneza kuba hite shaha yona na kwachira banjiziro ine yakasa akasyankine mbaketa otaryefuza kandi akona ka big man. Okay. Erizoba totire keshongoro nakabariga kambire ni mukira kora korabo. What happened? Nangwa betar korabo ebere dio wambe ndio management nawe konka management basize kurugayo ekipapura cyanjye kichwireho yansibora. Okay, management ebireriye yakabariga ninga management ebireriye yo muntu ondije ebere yakabariga west. Okay, hati ekini cye cyanjire akasente ninga collaboration ninga duo eyanjire ebyeshongoro tibikwatagine tine cyanjire wabura ningira inengeri intamushemize mu kubanga ekipapura cyaho tubentu basakigara konka ekipapura kuchwireho nategereza bangaruze ndizo contract signing etchabasika nanye nasharamu na agent owaye nyene ba fan banje abakurambe ndekinte kikundugama kori nkarukura osasira tinkura just obanje nwe nkurugoma kitanda nanye ni planta kwecenga konka by the way nokwebiri kabarga nation baziye kunteka arubaju konka shikambire mutaka mazire bwiri obwire azobwire buri buki obwire twamazire obwire twamazire kubanga betero munza kumara nko mwaka ninjero mu ndongo. Okay. How do you feel about it? Ninde bambire mukwatagine omudiwo yanyu mbire mwagira mani. How do you feel about that? Of course kibekere kirungi kubanga tubentere kitu nko kutwabete cyo bazire. Konkana ninja tiza kugaruka nyuma. Zagaruka omisho kubanga abantu abembesho ngora bakiroto bakafire. Okay, iwe nko mweshongozi ha kintu cyo kwegita no manya emirunde mingi art industry omu kintu cyo kwegita kitkweta partnership timukukira ku kifollowinga munonga ebikwete omuntu nayetenga kikuba omu kintu kiba kweta partnership nibizibuki na burabeki oburiyo mu kintu cyo kwegita na birungiki ebirimu hati iwe nko mweshongozi buhabuziki bwo kuha omweshongozi aliyokwe omu kintu cyo kwegita omu birungi biwarebire na nebibi biwarebire ninyenda ohe omweshongozi obuhabuzi first ebirungi then second na nebibi ebiriyo mu kwegita ekyo kubanza okukora kumwe mbajja gaterine ngugati gufa konkankire gerra mwari atamuta ekirunje kiryo mu kukwatana samukakora kumwe nimuba mutakushanisa ideas kan talent sinzi bazita kwingana ni ndio ningambo ate yimbendumu talent sinzi bazita kwingana numutakushanisa ideas numutakushanisa mugisa numutakushanisa na ba friends zamwe kubasa kusharinga music yanyu ekyo nibyo birunje byakubasa kuba biromo dene beberomo cyo kubanza cyabyone kibe kikusingaye ekikutera nabantu na sente mwana mukora kumwe ekikusingaye kufutera nabantu na sente sente nehindura omuntu owo tuire nawe umurebo gyo tukonka mukama muyambe
Okay, ati no habura omweshongozi ota ha kintu kya sente mubanze kwigura accounts mubanze kusayininga ekibuuzo ori kuza kujoyininga duo did you sign anywhere until you can sue the person? Of course nakujya nte ekipapura cyanjye kihwireho cyachwireho nituba twakisayiningire ukukirwaho turyakora ekiseko nkate cyanjye kihwireho twakora kisya. Okay, ne sente mukasayininga mwabara nti nintwara 10% or 20%. Ebyo tukatakabyire munonga kuba tukatucyakora kitu cyatandika tucyatembura ebyo sente tukatakabuganireho konka I think ninjani no bichenga. Okay, hati ekikizari abeshongozi bona abakwenda kwegita ekyo kubanza no kusayininga ekyo kubanza no kusayininga konko sayininga kumanyangu nyewe kare ekirekanchi gambe omu western eje eyito iturumeje ebyayo byagumare muri mwe bikono bingi kono byone byenge na nakitakwetagisha ngo umuntu nafutere ekikono. Okay, hato mweshongozi no muhaburota tukwendera omweshongozi obuhabuzi bunakubasa kumuhabura ni muhabura ntubura umuntu ayino mugisha gweye otakahura ngo big man banyemere ekipapura cyo kusayininga ukajya ngo utatora sayininga no basa kusayininga tukushana samugisha. Okay, big man ekine cyeshongoro cyawe cyakanga icyo ryo no shows nakeshongoro cyanje cya mushanju we ekeshongoro cyanje cya mushanju nicyo keshongoro cyanje cyo kubanza gukora ndi nyenka ombeshongoro mushanju byone binyene otaryefuza nicyo keshongoro cyo kubanza gukora ndi nyenka kubanta keshongoye nakabarga ngabanye neho ndijo groupe n'abende meba kugeta Blood Sons nagerga mune joining akabarga nation ati kabarga nation ngirijeho nintere cyanje nyenga nohura ngo kumumena temba madara azecho nicyo kintura nindwanerera kushangananye ndi nyenga. Okay, achievement noreba oina achievement yo tungire oyegisire n'abantu of course akubanga mukamta kumanyimu kungake nagira Blood Sons yabaza kumpereza amasiko kujya ndiyo mweshongozi narwo Blood Sons ndukuzara kabarga kunyereka audience hati nanye ntokumanya ninkumanya. Okay, tuku akamuheru tukhendera nabanishaba otugambire YouTube channel yawe otugambire emikutu yawe oine hori yadde ninkumanya Bright nabasa kubata kumanya. Bright AB namanya kubango gwe nuzeyi wanje music. Gwe nabana amanya music yanje sofa hati yejesha wano enda Big Man Nyanzi no mushanga channel yeye ya YouTube ya Big Man Nyanzi, TikTok no mushanga Big Man Nyanzi, zona emikutu yone yo kumanya ndi Big Man Nyanzi yejesha heje. Okay, ekindi Big Man Nyanzi ari singo teta akiri muto ariyo naye achayi nebiroto byinshi nebiroto. Okay, konkari nanta kwenda kwendera kindi ekyamuheru Big Man music industry nkakogirebire nti it's not an easy journey konka obasize at least kubaho n'engeri waguzamu no manyanto wagwizo mbwire buke. So I think you thank God na ba fans bawe ninyenda obasibure ori kubasima. Ba fans banje nimbasima mnonga kandi nimbe baza kubanga munkunzire tinka kujyanta mukankunda munkunzire mwandeba nkumwana wanyu wabanyankore mwandeba nkumuntu ari mu talent aza nimbasubiza nti talent y'umunyerekere ngo unyene nyombe ntakucumanti nyine talent konka imwe mu kinyerekeye ngunjina nincho basubiza kujya ntindagizikize kandi cyaye yongera kubanga ho gumana utambura no gumana ofuna skills zo mu kintu. Okay, we bare mnonga Big Man Nyanzi. Okay, Nkole Media TV, thank you so much for watching. Nasigara ndi Joanna, we meet next time, bye bye. Nkole Media niyo yonka yo kushanga hebirungi nkebyo. Sekwati Nkole Media, Nkole